Imamo formulu, ali fali nam motor. Koji pomoćni glagol da ubacimo? Haben ili sein? To je pitanje od $1.000.000. Ako pogrešiš dugme, rečenica eksplodira. Prvo, klub sein. To je klub putnika. Ako se tvoj subjekat kreće od tačke A do tačke B, koristiš sein. Ići, gehen. Voziti, fahren. Leteti, fliegen. Ich bin nach Deutschland geflogen. Er ist nach Hause gegangen. Drugi uslov za sein. Transformeri. Promjena stanja. Moj hrčak je ležao, a onda je ustao. Promenio je stanje. Er ist aufgestanden. Der Hamster ist aufgestanden und weggerannt. I treća grupa, događaji, nešto se desilo, passieren. I naravno VIP trojka koja uvek ide sa sein. Iti, sein. Postati, werden. I pazi sad, ostati, bleiben. Bleiben znači ostati. Nema kretanja, ali Nemci kažu to je stanje ostajanja. Zato je Bleiben u ekipi sein. On je crna ovca, ali ga volimo. Was ist passiert? Ich bin zu Hause geblieben. Er ist Arzt geworden. A svi ostali? Svi oni idu u klub haben. To je 90% glagola. Ako sediš, jedeš, piješ, čitaš, radiš rukama, to je haben. Nema promjene lokacije. Tu spada i sve što radiš ustima. Pričanje, pitanje, odgovaranje. Komunikacija je uvek haben. Ich hab mit meinem Hund gesprochen. Hast du ihn gefragt? Er hat mir geantwortet. Pazi, ako plešeš na podijumu, ti se mrdaš, ali ne putuješ nigde. Zato je to haben. Haben je za akciju u mestu. Wir haben die ganze Nacht getanzt. Ovo je mnogo informacija za jedan put kroz vreme. Arhivator Elza, daj nam finalni dosije za haben i sein. Pravila arhive su jasna. Sein je za kretanje od tačke A do tačke B, promjenu stanja i izuzetke. Bleiben, sein, werden. Haben je za sve ostalo. Zapamtite to ili ćete se izgubiti u vremenu i prostoru. Čestitam, prešao si A1 nivo. Ali diploma se ne dobija za gledanje. Skini aplikaciju, skriptu i vežbanku. Linkovi su u opisu. Vežbaj. To je to, istraživaču. Temelji su postavljeni. Sada možeš da preživiš u nemačkoj džungli. Odmori se, proslavi, a onda vidimo se na A2 nivou. Čus!